bong ho fihlela ho renya 12. Kopana le nna hona temo. Lesedi FM ke molelwa. Dimalanga lebitso la ka ke Thabo the Band of Joy Moko. Dumedisa ke ngwana ngwana ke dikele di magazine Lady Soski. A re kopane re bitswa Skip Sa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se titse ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botshile. Hala right now. Inside Phakathi I am witness. Lesedi FM ke molelwa. Bonati breakfast show Monday to Friday 6:30 we are 9 o'clock. Ebana rona thosa le batho kada manza ukhlala la bohlano jalo ka sa chulo khaitsedi yaka o tlo ja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le baletsa di papadi tlhongwane se ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju. Ayo ba ke monate breakfast show manza ukhlala la bohlano re ababa nja. Rifi molale topo molale. Lesedi FM ke molelwa. Mameli wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Skuza pe. A tla re tsa wa ka la bohlano ke ne ke tsama le David Mashabela ke kakata le ena a le Radio 2000 khore ga swena re kopanetse jwale ke batla hore ka tseno ke reng ke marandrangana re ke re bona hore na marandrangana o re sebeletsa to re sebeletsa jwang re kopane le Teboho fela pele ho mono ke kopa ho ya mabenkele. Mameli wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Skuza Bell ngwana bo Regina Bell khaitsedi ya Petila Bell kopana le nna moqobelo o molong le sonta se se seng ho kia le wena hata di ansa o tloka ora le shimele metsimedi mosia re fitela ka ora ya bravo ya dansa da tere ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwale ka mamedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapalang pina tse hlano tseo di ratang jwale se fete iketsa molemo se fete ho ha mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ya Family Skuza Bell ka po ngwana Lesedi FM ke molelwa. Halala dumela mo mamedi ke Thuli baby tsulwana moletsane ka sebele mamela lenaneo la Mathimalodi manta ho isa la bohlano bekeng mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya 12. Kopana le nna hona temo. Lesedi FM ke molelwa. Dimalanga lebitso la ka ke Thabo the Band of Joy Moko. Dumedisa ke ngwana ngwana ke dikele di magazine Lady Soski. A re kopane re bitswa Skip Sa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se titse ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botshile. Hala right now. Inside Phakathi I am witness. Lesedi FM ke molelwa. Bonati breakfast show Monday to Friday 6:30 we are 9 o'clock. Ebana rona thosa le batho kada manza ukhlala la bohlano jalo ka sa chulo khaitsedi yaka o tlo ja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le baletsa di papadi tlhongwane se ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju. Ayo manza ukhlala la bohlano re ababa. Ela Tebza ke a leboa ngwana mme ke a utlwa jwale mono mo le nteng o phetsa ntle mtjhaneso ke phetse ntate Mtaung ka mohawa modimo dipuleng tsentle ka jeno o pulantse ena mo sale roropa pulena sale roropa ntate Mtaung utlwa maobane e tswantse ina ke pula tsa mahlono ke a leboa mtjhaneso mme ka jeno he re batla o kopanya dintho tsa rona ka nonanong lena la a jwale ke nako mona le Malpantsi wa Jobo re tle re bona hore na ha dintho di tsama re kene moyeng mona re shape dintho hilang utlwa nna ke re jwale ke nako ke a lahlea jwale re kena moyeng ke sonta bekeng ka jeno lenanong lena le monate la mmino wa sedumedi mmino wa gospel re kena moyeng ke na le Teboho ke o bona mono la pe monna le wena ke gola gona mpona hantle kwano ka mona ka phapusing ya khaso bashimane ba teng na ba ka di tshwara hanyane re utlo rena di hlaha jwang ha ra retsa o ba teng bashimane ke ba ntate Mtaung ke ba ba hlaha
tshepisitse o ya tshepa a ke tsebe rutla jwa ntate Mtaung ke utlwa moshaneso e bana jana mona re etsa ntho tse kgolo mo mamedi ke Lesedi FM o tla re bona ho marangrang mono ho official Lesedi FM re etsa ntho tse ntle haholo ya re tshepiseng wa tshepala moshaneso ke utlwile ba ikgwatha man ha ba ke ba ikgwathe he jwale o ko ibine ke utlwe hore na ha se re lahlela maqhubung a FM e tlo tsama jwang ke ba utlwile Amen. Ya re tshepisitseng wa tshepahala. Ke Lesedi FM metsotso le 15 motho motle ka mora go ra le 15 ke a o bona moshaneso motle mono monna go shebile ke ngwa pina tse monate tse o tla dutlwa nakong e tlang wena mo mamedi a ratehang a di tshwere moshabaneno wa moloi e ka jeno re ya kopanya e monna jobo e re go bolelle moshimane wa ka Malpantsi wa bona go ya ka mo o tla ntho tsena ka teng wa nkgotsofatsa moshimane ke a bona gore o motho a ratang technology jwale technology ka jeno ya re sebeletsa mo mamedi gona o bona Teboho mo a dutseng teng mo mamedi gona o mpona gona le utlwa le bashimane ba Teboho ha ba e tshwara nthwena nako e tlang he hona o bolelwa re tlo etsa festival ka technology re tla shapa festival ya mmino wa gospel lenanong lena ka technology re kopanya dintho tsa rona ha re etsa Teboho e tshwara jwalo moshanetso ke nke ba mamedi mona ba kopelana re tle re utlwe he mo mamedi o moyeng ba dumedise letsatsing lena Poponga ke thuso ya re tshepisitseng wa tshepahala ha ke re aushwaka auspompong ka mona ka seboteng ka mane ka Helebrone tse ka usma moqebelo mosiya ka mane ka bothabelo ke ketele ka moti le auma le zotwa ke bana ba bonkgono ba ka bao tsa le buanda tse thuso bua le malerato motisi ka mona ka tsepong malerato ra le bua hle tshepisitseng o a tshepahala ke le bua ho menahane e re ke nke mo mamedi monkwano o moyeng o Lesedi FM khotso mo mamedi dumela e re tletse tsena re nke mo mamedi monkwano jwale mo mamedi dumela hallo Betuso dumedisa motswalle wa ka
ke tebo ka mo ka tefoni ke kena le la pala nda intshalla ke mo le kana le sotho la mema pofu di puka le matoro sha ba fita tige ba le tla tsirike ke le bo mo tsatsile monate o mo ye le se FM ha kwano o mo yeng hona jwa le dumela mo mamedi dumela mo mamedi o mo yeng dumela ke mo tsa ho ka sebata ke le bo tlengwane so ikare o mo yeng mono moya o mongata mono dumela ngwana mme re ya nyane fela ka mo tsa go pela tshepiso moment ke ka mona ka tlhabong jwa go so askisi ngwana mme a utlwale hantle moya o mongata mo motswalle wa ka ka jeno e monya holang ke mosebetsi mo le rona kwano Lorato Phetlo wa hola ka jeno Lorato Phetlo Lorato hle hola o bo hole happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Lorato happy birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lorato. Happy birthday to you. Oh hole, it's hard to walk, just up. Happy birthday to you. Motho ntho tsena di kopantse banna monna tio mokalo metsotso le shumela metsoro bedi ante fela ka mora ora le shumela motsolo monga thotsa rona di tsama hantle ka bokhabane bona ba haisana bona mo mamedi ro official le Sedi FM o rutwa ntle ke tshwere tebo mono wa mona le ena mono o tshwe hona le pineng wa ibina mona Jesus is the answer go jwetsa ntho e kholo he o tla utlwa ke tla molata nne fela ke so molati hona jwale a tsomolate ona jwale ning ke tla molata to utlwe ha o tshwarela yona pilene hanyane ha itsokotsa a re Jesu ke karabo o mametse le Sedi FM re ke etse tjena ho bashimane bana bana ke batla ho ya fela mabenkeleng ha ke khutla fela mabenkeleng hona jwale he re tla be re kena mosebetsing wa ka moting ke tla ke molate nthwena ke batla e loke e bentle ka tsela e mmakatsang wena morajobo ke batla be ntle go le tlo rena go tlang re nke di bini tse fapaneng kana kwena gore ka mo technology e sebetsang ha monate ka teng ka mo technology e etsa mosebetsi o motle ka teng a go bone monna re molata a le kwana fela mo mamedi gona go mutlwa ka botle bona monna ke a leboa mshimane wa ka ke a leboa ka nnete ke leboa o menahane motho a etsa tjena o bontsha hore o rata mosebetsi wa hae re fela hanyane re tle re ye mabenkeleng wa tswa monna mo ke leng teng bora kgwebo ba teng ba bangata ba tletse bora kgwebo jwale gona jwale o sontse utlwa mongwe ntse tsa re he ntate mteung jwale le hlamona le ho marangrang le be le hlae hape mo re bonang le dibini tsa lona e hlile re etsa jwalo le tlelehe ka bongata le tlo reka kwa mona le a bona le Sedi FM le etsang le a bona le Sedi FM le sebetsa jwalo se ke tsetswe ke bora kgwebo ba bararo tlong Mamedi wa tshebeletso ya Sedi FM ke Skuza Bell ngwana borajina Bell khaetse ya Petila Bell kopana le nna moqobolo o molong le sonta se 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 seng o ke alwe hatta di ansa o tloka ora le shimele metsimedi mo sia re fitela ka ora ya bravo ya dansa da teria kwara ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwale ka mamedi wa tshebeletso ya Sedi mo re bapala mpina tse hlano tseo di data jwale se fete ke tsa molemo se fete ho han mamela tshebeletso ya Sedi FM le Skuza Bell ka po ngwana le Sedi FM ke molelwa halala dumela momamedi ke Thuli baby tsolwana moletsane ka sebele mamela lenaneo la Mathimolodi Mantahuisa la bohlano bekeng mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso o tloa ho renya borobong ho fitlela ho renya 12 kopana le nna hona temo le Sedi FM ke molelwa
motho motle metsotso maswedi le motsolomong a hantle fela ka morao ra leshome le motsolomong o mametse Lesedi FM. Jwale e re ke kenke mo mamedi kwano mona ho Lesedi FM a dumedise he re tseba o tla fetela ho moshane Sumane. Mo mamedi o moyeng hona jwale ke nako ya o dumedisa khotso. Le ka ntate Mtau. Re a phela wena o kae ngwaneso? Amna ntate ke kena moyeng le familia ka kaofela le bana beso. Le bana ba ka bana beso ba nkgono ka di le tsetseng mo le ga ngwana wa ka ke a ne ka mane ka Balfour. Le bana ba ka kaofela le familia ka le wena ga ntate ke kena le wena ntate di ngwa ga matla ntate Mtau. Ke le ba mina hane hlele ka mo ka Balfour ka mono ka Mpumalanga o moyeng o Lesedi FM dumela ha. Ntate Mtau. Ya phela mme wa Ke ke Mtau ke mabala ka mona ka mama fubedi ke Mtau ke kena le familia ka ya Hamlangeni. Ke kena le familia ka ya Bakona ke le ditselana ntate te bontsha mo mamedi mona ntate Mtau. Ke le bo ho menahane tebo hona le mo mamedi kwano a ngolla mona mohaleng wa ka kwano mona a re be ka o ka mo bapalla bapale nna le hlelelo ke he ka bapale nna ha ke tlo mona tla ke re go tshware e bapale nna mono jwale ha re etsa tjena re lokisa dintho tsa rona mshane skeng ka mo mamedi ya le mong kwano ha ba shwana ba bantse ba itukisa ka bapale nna o ikupile o ngolletse kwano mona o Lesedi FM o moyeng khotso ntate Mtau. ke dumedisa ngwana mme Ntate Mtau ke kena le pala ke ka Wesselsbron. La pala Katebe Wesselsbron o moyeng o Lesedi FM mo mamedi dumela hallo Ntate Thuso le kae? ke teng ke bua le ma Ke Kolane ntate Thuso. Kolane o le tsao le kae Ke le ke le mosebetsi mo ntate Thuso. e mona mosebetsi ke a utlwa hle mona ko arabe potso o ho kae le nna ke mosebetsi mona motheo ntate Thuso ke thotse ka security sa izona. ka le bontate wa ka tswela pele dumedisa mtjhana ke thotse le colleague ya ka ke Maswabi mo ka le Maswabi le Mothodi le ke kopela le ba amantene kaofela le ba azidi. ka o fela le ba tswide ke le bo mkhotsi ya ka ke le ba ha le mosebetsi mo sebetsa ntle ko la ka letsa katlo le mahlonolo ke o taba he motsotsong wa jwale tebo mo mamedi batla o retsetsa o re phoqa jwale e batla e batla re phoqa jwale le lokise mo malpantsi lokise mo tebo re tlo tshwara ha rutle re tla itshwara hona jwale ntho tsena tswara jwale ke ka o re tlameha re etse tjena he moshane se re tle re bone mohlando ba kopantseng ka ofela tla etsa jwale ha re mutlwe re tla ilukisa hona jwale mo mamedi ha ona bothata ba letho re tla itshwara hona jwale e re he hana kwa rona yeme ka mo yemeng ka teng re tle re fane ka engwe ya dipina tse monate ya holo tse monate kwa mona ya Mervyn Sepa e reng lesson re tla itshwara hona jwale o tebo mona ha ona bothata ba letho re tla itshwara. I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere. Well, I want you to turn to the one next to you and tell them, you tried your way, it didn't work, no. You put him second, and put you first. You trusted friends, thought they had your back, and every time you turn around, it seems you're under attack. Yeah. But turn to your neighbor and say, see, the devil is a lie. No, I'm not gonna die. It's okay to cry, cause he's by your side. You gotta stop that hating.
I know you don't want to hear it. Gotta fast and pray and listen to the Spirit. Cause I'm trying to tell you something. He's speaking to your heart right now. I'm trying to tell you something. Just listen to the Spirit. Oh, I'm trying to tell you something. Hold up. Listen. You lost your job. Your bills are due. And all the people you helped did not want to help you. I talked to my mother, and she said, pray about it. I talked to my pastor, and he said, pray about it. But I was so blinded by all my disaster. I wish you would just tell your neighbor, tell them for me. See, the devil is a liar. No, you're not gonna die. It's okay to cry, cause he's by your side. You gotta stop that hating. I know you don't wanna hear it. Gotta fast and pray and listen to the Spirit, y'all. He's speaking to your heart right now. Just listen to the Spirit, oh. Hold up. Listen. Hey, yeah, oh. I did everything I could to take away my trouble, but everything I tried did not stop my struggle. Just doing me every day. Guess I was in my own way, but I'm here to tell you, without His grace I'm a major failure. So if you got problems, know that you can't fix it. Just give it to Jesus. Oh, can I get a witness and tell him, say, that the devil is a liar? You gotta listen to the Spirit. Whoa, God is. I'm trying to tell you something. Yes, He is. He's trying to get your attention right now. I'm trying to tell you something. I know you got your own plan, but God's got a better one. Oh, I'm trying to tell you something. Listen. God's trying to tell you something. Tell me, can you hear it? God's trying to tell you something. Listen to the Spirit. God's trying to tell you something. Listen. God's trying to tell you something. Tell me, can you hear it? Mameli wa tshebeletso ya lesedi ya FM ke School Bell ngwana borajina bela khaitsedi ya Phethile Bell kopana le nna moqobelo o molongwong le sonta se se seng ho ke ya loelo hata di answer o tloka ka ora le shimele metsimedi mosia re fitela ka ora ya bravo ya dansa tata ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwalo ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi mo re bapala mpila tse hlano tseo di data jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamela tshebeletso ya lesedi ya Family School Bell ka po ngwana Lesedi FM ke moleba. Halala. Jesus is the answer. Moya o batla o le mongata mme moya o etsa tjena o re bakela moferefere monna tebo moya o mongata ka kwano ka mona wa bona o ya kwana jwalo tsama o ntso re khaola o re etsang ha ke re bue ka Jesus is the answer hanyane fela le wena sonta hinsena album ya o entšha hanyane fela ke tshware fela nyane ke re tla Jesus is the answer. Ho ile ha etsala jwang o bo qetele so o fihlile o jwale Jesu ke karabo bo jwale ke la tapina ne reng Jesu ke karabo o etsa jwang ntate Mtaung ke hopola hane ho kwalwa South Africa ho thola hore tumo president a kwala ya ba ke tlela ke mantswe ha ntse ke dutse hae dikgwedi tsena a hore re tlisa tshepo jwang ke hopola ha no bua le nna o re nna tebo monna o nahana eng ya ba ke tlela ke mantswe a hore mara modimo wa ka ha ntse re thewa dithewa jwalo di level mo president a ditheula ka ra country ka rona ha ya rona ya ba ke utlwisisa hore re tlameile re bue nnete re tseba go Jesu ke karabo ka utlwisisa hore bana ba batho re bona ka mogodi ntho di etsalang ka teng ba fellwa ke mesebetsi go ba go benda Mtaung ka utlwisisa hore ke tlameile ke re ha ke bua le motho le nna
ke bua le nna ke dumela hore ka nnete tsatsi le neng re tlo feta e tla feta corona ena ka dumela hore re tsamaya leeto lena re Jesu ke karabo hodima dintho tsohle hodima mathata hore nang le ona matsatsing ana ka jeno na mesebetsi Afrika Borwa ho be bana ba batho ba dutse mahae mme ya dutseng hae e re ha mametse pina a utlwisise hore morena Jesu o ya phela. O mametse tshebeletso ya mantla o mametse Lesedi FM motho mo tlametso tsa mashawedi le metso robedi antle fela le ba horeng ya 10 le metso e mmedi le nana o ke lo ratanga holola jwale ke nako ha o sa tshwere jwalo mtshaneso mo mamedi nna ke 089 1101111 ba kopele ba o tsamang le bona ntse rena le mtshaneso kwano mona herta nne re motshware tlo bua le yena go tloa mona re be re tseba re kwala dintho tsa rona jwale hantle ka tlhompho ena ya haisale o moyeng o Lesedi FM dumedisa ngwana mme Khotso Ke ka ntate Thuso re a phela mme wena ke teng bua le Mamtina ka mona ka mme ya Tony o ntate Thuso ke mathele mo le Bloemfontein ra ga dia ka Madikeledi Mofleshe le ka Fitzburg ke re bana ba ntate molo le mokgaitsedi ya ka ba halekekela le mamosale kekela ka Bolarta le ausi mmogo Mabele ka Bohlepha ka phase 4 le ausi ntwa ke Khumalo ka Thina Sonke le ditlolo tsa ka Mpho Karabo Kia Bothatso le Sara Mutina ka mme a Tony ntate Thuso ke a leboha ka mona ka mme ya Tony re leboha ho menahane e re ke tlo mme ya Tony ke ka jwale o Lesedi FM mo moyeng hai le ka ntate Thuso ke a phela ho jwa ngwana mme ntate Thuso ke tsebile ntate Thuso ke hletse ka mola ka petsana riti ntate Thuso go di kenele ba tshweneng bohle khutlo tse nne tsa lefatshe ntate Thuso go di kenele bana ba ka ba babedi le Karabo a Mampho le Rifile o ka mola ka lefatshe la Qwaqwa ka Senyama le Mfumadi wa ka le Mvula ka Mobu le Abia le Abisonda ga ke re hletse o ba dumele ntate Thuso ka mola ka petsana riti ke a leboha ntate Thuso ke leboha menahane ngwaneso o moyeng o Lesedi FM hai Bata Khotso ngwana mme le ka ntate Mtong re a phela ngwaneso re a phela o tsere sekolanyana ke lokolane mona ke kopela sekolanyana family ka khutlo tse nne tsa lefatshe ntate Mtong ke kopelle ka Mamketeng Tsala ka Zone Tennis Boteng ka mane ke leboha tao re a leboha hle ngwana mme ke leboha menahane Lesedi FM ke tshebeletso ha o dumela ngwaneso hai ntate Thuso le ka botse ke teng ngwana mme ke leboha ntate Thuso o bua le Mokhaya fihla ka mopheleng ba Bloemfontein ke kopa ke mo moyeng le o shwa ka ke Mastaba Moahlodi Maboloka molekane wa hae beke tse pedi tse fitileng ke re ntate Modimo le bona mmoho le bana ke kopelle malapa a tjhabane khutlo tse nne tsa lefatshe ke kopelle lelapa la fihla le la tepela khutlo tse nne tsa lefatshe ke re sonta tse monate ke kopelle Mphinetse ke moradinyana wa ka le Monteng ntate Modimo nka dimileng yena ke re ang holele jelo ka hanang ho antang holela ke Mokhaya fihla ka Philindra Bloemfontein ke le bonta ke Thuso re leboha pereng tso senganga ta BFN o moyeng o Lesedi FM hai na go ntate Thuso le kae re a phela mme wa ka ntate Thuso a skitso tshwenya ntate go ba first number ya hao ne ku ngwane ke go ba first number ya hao ntate effects ya ka ke 051 tshwara nyane utlwa he se ke tshwere hello le ke a phela mme good facts ya ka ke 051 ngwana fela o tsere pen 503 rapela nyane pele 051 503 503 3269 3269 ke a leboha ngwana mme o moyeng o Lesedi FM hai hello o moyeng ke Lesedi Khotso hai ya ndo ntate Thuso ka ntate Thuso ke tsa tse tse bona ka Bloemfontein ntate Thuso tsena mo le bana ba Modise le ba Hamotseki le ha dale ka mana ka dale sala bona re Thuso ke ntse monate ba dumedise ka ofela re Thuso ke go rata ntate Thuso ke leboha ho menane ko le nna ko rati ke leboha ngwaneso ke leboha
ho menahane ke leboa haholo e re mo mamedi motle hana ko tsa rona di emitjena ke shebe ho mshane so jolo ke kene potsong engwe hape mona mpolelle mona wena Tebo jolo kantsere na lona rena le ba mamedi kwano ke tlo ba pala pina ha mona Jesus the answer ke tla e tshwara ke shebe ka mona ke tshwara ka mona le tla e khwatha mo a re bue taba rona ke album ene ha wena en China e otlang ka yona ngwana mme ene monnatenate ya Jesus the answer mona o re thusitse ka makgetlo ha e sale re matha le wena ka lenano la magulong dilemo le di lengwana o sa re batle ke la ile penyentsho moshanetso o tla le bashmane ba hao ke ntse ke re tanki hangwe ke re tanki ha bedi ke re tanki ha raro album ye o tlo ile kollaneng kaofela jwalo ke qetile jwale ntate Motaung hona jwale mafelong bekeng e ne re qala hosane ke tla be re kena studiong ke qetela re yo aina jwale re yo aina re qetella re tshwara mane re kenya dintho wa tseba album e mosebetsi o mongata ha o yetse album ka beke o tlamehile o nke nako hobane ba mamedi ba tseba dintho tse ntle tseo Tebo ka nako tsohle a sa ba phoqeng ka tsona jwale album e mane etsa jwang ke tshabeileng haholo ntate Motaung ke sebetsa le bana ba tshabeileng bo bongane bo pule bo ntshing ke bona bashimane ntse o bua ka bona ana bashimane ba tshwereng ka thata le social media ba mamedi ke gola ba bona ona jwale ke live page ya ka mane ya Tebo and Friends e tla be e tswa ntate Motaung re tshwere ka hata ibile nngwe e ke batlang ho isebela mmamedi lenaneo la hao o ntshwarele gore ke nominate di awards di crown mane ke kene le dikakapa ntate ke mohlophang haholo Pastor Benjamin Dube re tlola pele ka Free State Province ntwena e ke etsalwa ke mohlolo o tjena mme modimo ntsa tsamaya le nna hobane ka nako tsohle e ne re ha o bua le nna o re Tebo monna o yo a sejetswa ya ba ke a o mamela ha ke batle letho mme tsohle tse ntse di etsala ke ka mohau wa modimo mo mabedi motle jwale he motsotsong wa jwale he ha re sa senya nako re o tlapile monnatenate kwano Jesus is the answer Jesus is the answer for the world today. Of him there is no other. Jesus is the way. Just so Jesus is the answer for the world today. Of him there is no other. Jesus is the way. Jesus is the answer. Jesus is the answer for the world today. For the world today. Of him above him. Above him there's no one. He's the way. Jesus is the way. Jesus is the way. I know you got some mountain that you think you cannot climb.
And I know sometimes the skies are red, and you think the sun won't shine. Hey, in case you don't know, let me tell you the word of God is true, and everything He has promised, no, He will do it for you. Jesus is the answer. Jesus is the answer. For the world today. For the world today. About Him, there is no other. He's Jehovah Shammah. He's Jehovah Rapha. Jesu Kikarambo. Yali Fatsilo. Jesus is the answer. Jesus is the answer. For the world today. For the world today. Above Him there is no other. Above Him there is no other. He's Jehovah together. He's Jehovah Shalom. Jesu Kisi. Jesu And if that's love, I'm a time Hallelujah. Jesus is the answer for the world today. Above Him there is no other. Jesus is the way. Ra leboha mshaneso ka pine monate na Jesus is the answer. E re jwalo ka o qeta ho binwa jwalo he mo mamedi a ratehang re ye mabenkeleng. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya FM ke Skuza Bell ngwana bo Regina Bell khaitsedi ya Phethila Bell kopana le nna moqobola o molong le sonta se se seng ho ke ya loelo hata di answer o tloka ka ora le shimele metsimedi mosia re fitela ka ora ya bravo ya danza tateri ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwalo ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi mo re bapala mpina tse hlano tseo di ratang jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya family Skuza Bell ka po ngwana Lesedi FM ke moleba. Halala, dumela momamedi, ke Thuli Baby, Tulwana Moletsane ka sebele. Mamela lenaneo la Mathimolodi, Mantahuisa la bohlano bekeng. Mona wa ithuta, re o fa lesedi le boithabiso. Ho tloha ho renya borobong, ho fihlela ho renya 12. Kopana le nna hona temo. Lesedi mehlano hona jwale pele ho hora ya 12 ke mo le nna ke re jwale ke lokala ne ko nke mo mamedi se no let's 0891101111 ke ntse ke na lona ke dutse le wena o bone ka jeno re itse o ko hlai o bone tebo mono ha bina o mpone kwano ko falana lena la jwale ke nako moya wona o batla le mongata mme dibakeng tse ngata pula enele tabeng wa pere kopang o bua ka yona ke ena ya COVID alke le hlokomeleng hle Heidedal ya hlahela jwale ka COVID ya yona Bergman Square le yona ya hlahela mon re ya kopa batho ba batle ha re itlhokomeleng Bloemfontein hape wa tswa o ile a qala le yona pele o tla mo hanyolo wa tse ding bo Western Cape tsa nyolo jolo ya khutla hape ke mo Bloemfontein COVID ting me batho ba hlokahala ba bang ba kena dipetlele jolo re ya kopa ka boikokobetso a ko itlhokomele ngwana matsoho eng kaofela aya mshanetswe ngwana mme o ka o ntsa etsang mshanetswe ka mona o hantle ke mona ke yona wa tamela ngwana swe
pina ya hao ena ke e nngwe pina tse monate haholo ke kgotsofetse haholo ke yona mme hona o bolela hore e tla re ha so tswakile o qetile jwale o tlo etsa pina tse kae mo 10 8 kapa 12 Ntate Mtaung di tla be di le 14 or 14 dipina tse 14 Ntate Mtaung re a leboa ngwana mme jwalo ka wotla tse 14 ho na le nngwe mona o leng wa qala wa e bapala wa re Jesu o a tshepahala go tlile mona o qala o bapala mane ye nngwe e tla be le teng le yona albumong pina e Ntate Moruti e re Ntate Mtaung e re le ha o sa tshepise le ha o bona e ka re ho bima o bona ho nyolosetsa empa yena o ya tshepahala wa tshepahala o bua ntho e kgolo ngwana mme e re he mo mamedi e motle jwalo ka re kwana le Pamela le ha o sa tshepise empa o bane ya re tshepisitse o ya tshepa hallelujah Obana re tshepisitseng o a tshepahala ke lebile mtšhaneso bye tata ka leboa ngwana mme re tla kopana hape mme wa tswa re motho tla no mo shebelle mane ho o mang o Tebo and Friends tla no mo shebelle mono ho Tebo and Friends ha etsa mosebetsi wa mono a ntse a bina mono ya re tshepisitseng wa tshepahala motsotso jwale ba tabentse ba dutse le wena mono ho Tebo and Friends ba shebile ha o etsa mosebetsi o motle ba shebane mono ha ba ntse ba bapala ba etsa ntho tsa bona Tebo monna ke a leboa man koloko nna ko lebela ntho e lengwe fela ka mo ileng o re wa re thusa ka teng o sa tla re thusa kwano re mpa re sitiswa fela ke covid ena hore re se ra khona o etsa ntho tsa rona tsa nfela ho tlakile hore ha ntho ntse di tsama hantle re tla etsa mesebetsi meholo ngwanetso re tshware le mekete ya mmino wa gospel o le teng moshana re etsa ntho tse smart tse re tumeng ka tsona hobane le nna nako e tlantse ke batla hore ke re jwale Kubai monna ho neng ke kakata Tebo ho neng ke kakata moshaneso se ke batla hore jwale o fihle nako e ka yona le nna ke re bye engineer ga di engine ngwana ke le wile tepsa ngwana oh motho motle hlem re ne re itse ka jeno re ke re tshwarahanyane re tle re bone taba tsa rona kwano ke le bo monna wena moshaneso malepantsi tanke ngwe tanke be di tanke hararo monna o mamela mona tle ko bolele malepantsi talent e modimo o fileng yona o tlo isebedise ka matla o isebedise ka matla bona teko ena e re yentseng ka jeno ra e re qa dinto di keke tsa ba perfect ka letsatsi le leleng no di keke go jwetsa ntho e kgolo lo ba sebuhudi ha o be sebuhudi ka kgweditse pedi so re a ke sebuhudi ke a tseba o ka nka le motse le shome le pele batho ba o tseba ba o atamela o e ba family ya bona o ka nka le motse le shome le pele batho ba re jwale wena jwalo ka sebuhudi o family ya rona re tsama le wena ka nka nako e telele hampe ha o bonolo fela ke a leboha moshemane wa ka ntho e ke ratang ya hao ke boikitlaetso ba hao ke o leka ha hao hona o bontsha hore tshebeletso ya lesedi ho na le mo yang teng ka technology re a re shebile mane technologyng hona jwale ha ntse re tsamaya jwalo technology ke yona e tlang hore sebeletsa nakong e tlang tla re sebeletsa mo mamedi motle ke re tanke ngwe tanke be di tanke ra re mohlomong le wena lapeng mono na le ngwana a ratang bo technology tshwantse ba bane ba shebe ba bona hore na technology ona jwale le di meetings re di tshwara ka technology le di kopana ona jwale ke technology le bone le maobane ha ntse o tshwere tsa bo dipolitiki mane e ne ile technology e sebetsang ha e sale ile technology ba tshwere ntho tsa bona ka technology ke leboa mo mamedi ho 0891101111 ke re Lesedi FM wa ratwa wa lelwa re rata go leboga wena momamedi ha ile mona re le maemong a bone o the coolest radio station Afrika Borwa ke molelwa ke nnete tshebeletso na Lesedi FM ke molelwa FM 89.9 106.6 FM ha re batla Potchefstroom 88.9 Potchefstroom o mametse thatohatsi ya hao Lesedi FM
ke o taba ro fa nnete jwale koko o jwetsa nnete ke Lesedi FM ho reng ya 12 tla mamela ditaba mme ka moramona o tla kopana le Skouza Bell nkunyana ka lenaneo la mino o monate a holo ke ya le wena nkunyana o tla ba le teng ka lenaneo la ke ya le wena moshaneno ha ya tsama le wena a o etsetsa mosebetsi o motle a o bapalla tsona dipina tsena o se ke wa fetwa ke bone mono tshwere mmino monate Skouza Bell ke bonora moshane sokwano Fingzo Boy hlobisitse mmino o monate ka tsela e makatsang me re a leboa o se ke wa fetwa ke le naneo lena la mmino monate o tla o reng ya 12 ho ya fihla mane ho reng ya boraro ha o ka fetwa ke lenaneo lena ke tla utlwa bohloko a theo sane ka Mantaha lenaneo la jwale ke nako le tlabe le tsamaiswa ke moshane sokwano Sehoja taba le teng mora mahloko mono a o fa lenaneo lena la motsheare fa ntho tse monate a holo mono o se ke wa fetwa ska leka wa fetwa ke manane a rona a ro fa ngwana kwano mona ho Lesedi le dipapadi ska hlola bua bila ke tshaba le o kena holo dipapading a ke batle le o bua haholo ka taba ya dipapadi e re ke se ke ka kena ho hang ke a thola tabeng ya dipapadi ke se ke itse tu Father, we honor you. Eriko Fepina ya Joe Mental a re ho wena come holy Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Skouza Bell ngwana Borajina Bell khaitsedi ya Phethila Bell kopana le nna moqobola o molong le sonta se se seng ho ke ya lwe hata di ansa o tloka ora le shimele metsimedi mosia re fitela ka ora ya bravo ya dansa tete ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwale ka mamedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapala mpina tse sano tseo di data jwale se fete ke tsa molemo se fete ho hang mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le Skouza Bell ka po ngwana Lesedi FM ke molelwa halala dumela momamedi ke Thuli Baby tsolwana moletsane ka sebele mamela lenaneo la Mathimaloji Mantaha la bohlano bekeng mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso o tloa ho renya borobong ho fihlela ho renya 12 kopana le nna hona temo Lesedi FM ke molelwa Dumelang lebitso la ka ke Thabo the bundle of joy Mokodi Dumedisa ke ngwana ke dikeledi bakesene Lady Soski a re kopane re bitswa Skimsa Drive re a kobeletsa afternoon drive mamela se tiju ke naneo lena Mantaha ho fihlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore ya boraro le ya botshelela halala right now inside phakathi I am witness Lesedi FM ke molelwa Bonati Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30, we are on 9 o'clock. e bana rona thosa le batho kada mantla o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi yaka o tloja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM La o se le baletsa dipapadi hlongwane se ke di tshwere Mantaha o fihlela bohlano 6:30 o fihlela 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ayo ba ke monate breakfast show mantla o tlela la bohlano re a baba nta Rifi molale topo molale Lesedi FM ke molelwa Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Skouza Bell ngwana Borajina Bell khaitsedi ya Phethila Bell kopana le nna moqobola o molong le sonta se se seng ho ke ya lwe hata di ansa o tloka ora le shimele metsimedi mosia re fitela ka ora ya bravo ya dansa tete ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwale ka mamedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapala mpina tse sano tseo di data jwale se fete ke tsa molemo se fete ho hang mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le Skouza Bell ka po ngwana Lesedi FM ke molelwa halala dumela momamedi ke Thuli Baby tsolwana moletsane ka sebele mamela lenaneo la Mathimaloji Mantaha la bohlano bekeng mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso o tloa ho renya borobong ho fihlela ho renya 12 kopana le nna hona temo Lesedi FM ke molelwa Dumelang lebitso la ka ke Thabo the bundle of joy Mokodi Dumedisa ke ngwana ke dikeledi bakesene
Bekeseni Lady Soski. a re kopane re bitswa Skimsa Drive re a kubeletsa afternoon drive Mamela setiti ke naneo lena mantsa ho fitlela ka Labohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botshile. halala right now Inside Phakathi I am Wellness. Lesedi FM ke molelwa. Monate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30 we are 9 o'clock. e bana rona thosa le batho khada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa chulo khaitsedi aka o tloja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le baletsa di papadi tlhongwane so ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11 o seng